Na kajingkang ka sarkar Nepal ya ki arpendutli ki rensan social media ki bakan top ya ka Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, bat YouTube mi kajing bitar pok ki kena samla na po kari hadu bala pelong ya ki jing yaki ha kanong ba Kathmandu ha po kari ong kilat patai kubor. Katkum na kilat patai kubor meta kaski kila itu bada ki hajar ngot kinong yaki jong ka janset a Nepal kila yat pajba syaka parlimen jong ka kari menta kasiningkong kat baki pulit kila penankam da kapasiat yaki da kila pensat kemat berki kuli jeri mankang lat yaki bedrung syapo ketiga jaka katkum na kilat patai kubor wei breu bala mensau ha ketiga jingsya asiat bar kamadin ulak klat no. Ki paiba jongka Gen-Z ha Nepal kilapan pau persya ia ka jingkang jongkari ke badangsyan jikato kane ki social media platform kentop ika Facebook ada bakem syam lala ban register bat ki borsen syar kane kala pelong ia ke jingyaki jongkari Nepal dagi hajar ngut ki samla ban yami paiba dagi hajar ngut ki samla kentop ki samla pule ki babon ki pong ki jang school ne ki college jongki bat ki bala raru ya kalama gari bat ki plakat ki la syak khang ha ki pulet ki bala penyeng dagi kordopnar ban yai paiba syaka ying terbar parlimen ha ka bala khang ban omsya ban pelong ya ki jingyaki labo ega jing pakhang da ki borsen syar ha pring jing yaki jongka Nepal a keleng ka ying dorbar adin bada ki hajar ngut ki samla kala persyang bandrung syapo jongka da bapen pra ya ki jingkang ngila penjari ka pakhang snong ka pantrekam hadu ka por shpo bejimen met ka kum ka por jongkari mante lakam ya jinglong jingman hadin bakinong yaki kala sedang banjale persya ong muktiram Rizal unong aiktin jongka office rekam jongka distrik Kathmandu syakilat patai kubor.